watukufu wa khairi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ringi ya leo hamo mpango rikoja ruonesi matalazuzi wa sirasali ya watukufu ya Ngazidja ne de mouvement wa Mwali wa 17 février watukufu riujua pia mba ifalki wa kairenga de wanilia haki za Mwali. Mouvement de référence uno watukufu watanguliwa na wajomba atu Maori Mohamed El Arifu Kasha na Monsieur Dhafir na fundo watu Arshad na valahe watu Mwibakabako, Monsieur Magramer Howan, Monsieur Sharif Fomboni, Monsieur Abdujabir, Sisse Auladi, Génécite que eux. Au mouvement no bojuzi wona na hamomu jimtukuf wa Juan hauyese wa marke mbango existeo washindu warenise wanruaka wengi de wasirasadi ya watukufu ngobora zuona za Ngazidja. Tirongo mouvement uno mouvement ujirefereo rangua maes mbazi haki za mwana Mwali au za shiswa za Mwali na avantage nyingine hazo nekawa Mwali wao kawazireklame zidruazo watukufu watosperde. Ino manda yararu isi yao yibakiyo hamwe shiswa Ngazidja, yani olio kamba wandu kapanga rangu wandu wafanya experience ya maha mengi ya kabumoja wandu wa maezimba kabusita shisiwa shiendele yao di wandu wa jaona umasuilaha wa henti isistemi ya tournante hawone samana wandu wa jopia mangeri hama dunia ya concurrence labda nekam Ngazidja kafanya mzwana atorenda nekam mzwani kashinda Mwali atofanya. Tournante ifanywa ibilange babu zora zona hamai ishiswa shanzua na mtukufu wa sambi watukufu, yani hamwa maha mengi ya Comores zoma komoreka wakazienshi wakatwa sambi malgré wa sarasali ya kumraproche mana mwanadamu kapara uhimidia na shoshipara na nekamra para yezi yomleza besambi omwe akashindi amarke wana realisation mbabuka mwa espoir mbakomori ngobosuku jojob gauhendrongo le rasamba kana yezi ya Comores nti ya Comori malgré tout utukufu kauyeni à l'extérieur mana kabusinti ya sharabu mbamana mkomori yako jipara ahirongo atasitehidwe leorjar jipara hama situation iliyomba regime ya emergence ya regret iliyo Comores yarenga yezi uno mwaha wa 15 mbaka wasila yezini wa continue hama stendo zore ndandu nai wao nomba sambi ile aka eseye mbami ahandisa mafikira hamwe nti ya Comores na misingi yangina na maendeleo yangina na espoir mba ile de yandu ya Comores wamrengeleo wamfungu nekatrongo na mhandiso hamwe situation ya mouvement 17 février mba wasifanya bojuzi malgré makaoli mengi mema na yakia hamwe umketiuno Maori de nerongo abano mba
yezibaki mandandra Ngazidja kayala wa Ngazidja, cela veut dire tournante risarbo sheloyo. Nango bondongo yangina na ikia mwa mkensunu ya njibia, nede ushinda uonesa wanru mba ukana herushi moja au wafikiana mbartsanganise mali zatu mali ya moja woman, yani entere wanru watsangani ha par exemple waunda shtima hashimana nya au famii shtimasho kashindeba hano mana sho isia hama woman i experience ingir nazo wahikia wanru walio na uwaratha mbaka washinda waparankili wawanisa kula mbarenga mapengo wahe na maupande wahe nikange da muudze nikange da wahe mavala wahe yo problem yahe bene kawanru warongwa mangertsanganisa baki bumoja mwenzankalizwe fakuwa wanyahe imakauli mazuri ya watukufu siyapara mketsuno bojuz ama mujwa hwan wananyang aulad kwez mtukufu tikia makauliano bengo bona zuona wami watukufu za nshangiza nede uona Monsieur Shabuhan aji hamo mketiuno ahentiwe mbeli karsi jua exactement wasirasadi ya ribenzombo anaino resutene jusqu'à vano karno juar hamble nusu rzishiwezu kwedu no mketi wa Mwali sisi haraya utsahawa na Mwali pia betide wano leo rwa jua ngwa hamwe realite ya utrahi Mwali, yani de wano leo walio contre Mwali wajatangulia toujours ngwa contre Mwali de wano wajatanguliswa mwa mouvement ujireklame mba go defendre haki za Mwali taujo kiema nongiari hensi mano rikoja rusome badri au hitima mrajo trahi Mwali basi vano wanyu mumfanya ba Mwenyezi Mungu yo mrundini eski duwa ikombwa par exemple nge hali sao de leo banu mrajo mtrahi ajo trahi Mwali leo nda huno au rangu skuzo Mwenyezi Mungu angalie mbra trahi Mwali yani vano sidongo mfanya Mwenyezi Mungu na idini no mbashino dino bwerka zao leo banu ora trahi Mwali wongwa wengi wanadana interest zao za kinafsia ngwa wengi kaza hali sa leo tesjeke mbali orfanyao na dua na hitima Mwenyezi Mungu arjandi wa Mwali kweli reelewane betside leo yoronga mangedara some hitima ora trahi Mwali et pourtant go deja wandu walio babo hamwe realite wa trahi Mwali walio hamwe duelo omba duelo mba ora trahi Mwali banu mra trahi Mwali ka jeji awa hifanya ndrini debjo kubalmela trahi Mwali wananyangu donc zifikirazo wasirasadi ya liomba mina zihikma karaziele wala karashinda rapara wandu washinda waliba maelezo mana neka kweli mkotsa Shabuhani aki hamwere nyele mjoka mumba mikro hauone samba kweli ngumsambre kebeshi mjoka mumba mikro mba bwana obo juzu tikiba no mbode vice president Mwali unda washindani na azali zifanya jeje tarikemba ngo hamwe kuluaria baiti salama tiji baiti tiji pale du peuple yandrabu mrarenga i vice president ya Mwali memu ngobo wengwa Mwali kawa vote dengo bo yararu wa Mwali wa mvote wakubali mbeno demru anda wakili shisosha Mwali wao de onda wazunguhe wana robo wa ili na wana mipanga na wana masoha wa ili uribinge Mwali zifanya jeje tabanaino bila utsaha avianru wararolo mvote wale ane Ngazidja tarike tumba renge o vice president mwaba zalu renge wami na mtsaho na keba eti titi pale la trahison adake ti pale de trahison tale orjer muone kweli atanguliswa mbele hamwe mouvement le rongomba eno de mouvement Pierre Jipara wasrasadia kona mangerna place kulazimshwa riwanili yeri tukuze riendele hamwe poyo donc lo jo pale mba ondwano
warengo watangulia mouvement jamaino. Donc wana nyangu watangulia mouvement 17 février. Na mnamba karaele watina raha karnao yelo apaka so parama elezo zaid mana tikiamba tarbunjilio no au mkensiuno kweli mkamtsa kula mwanashimali betide no swafi roho nao leomba wanu wahara yambao tsoro dayo haki za mali wahara ya karma warenge na eturi ya Mwali waerenge mbana muihe Ngazidja ho na muikena yoho waskartsa hinru huno mjimwatangulisi hama mikensi ya wanili haki za mali. Donc wasrasadia rideno go za mali ronaomba kamemu Mwali kaisi na shushipa rao hamo umojaono nikatsonesa banomba utsanganisa mali wo umani mtsanganisa mali wo umani mana ngo mmoja dongo rongwamba ngerengo atrahe mnyahe yo pia zo zinshi. Donc nikange zireklame ole o bano mba wananyangu wamna muamini khauzu watukufu sisa haraya mba wasi tiwandwa mmoja yokola sikwa mirongua wasi wandwa mmoja Ngazidja nzuani Mwali maori iyo kabusi mbashina ntoishi tsuani wasi wandwa mmoja watukufu seulement hebu mnyezi mga haiti maswayano hebu rabenza wasirasade maswamara haru rafanye experience rajaribu riwafikiane ke mmoja ziresultat rilio nazo kasir permette riji aventure toujours à moi système ino ijo jibi zanro wafikiane wanro anise ishamba kula mda bole mwa place wa he ajipara mwe shamba shahe ajizunguhe mutsoona mba kula mdu kutoka concurrence mana ni kakabsi concurrence kabusi ndongo yendele yao. Donc leo ne kar kubal ino turi ya raru ya baki Ngazidja kwa tukufu musensimba butoja tournante nzuani bujina tournante Mwali yonge dans le passé mana rishindiri imposewa tarishindiri yelewa ini yararu deja kubali mbana mrengi yararu ino musensimba ya ne mtujambuleyo deja ndo yelewa mba wasima faible ususona Mwali warma faible wafikiro mansia Mwali tsondwa hausilaha na paisibilité Mwali shishwasha usalama. L'air a changé, l'air a évolué. Yo askasho wa magidara namru be Mwali kaisi kaina ujua yundwe namru wangina nekati mwana shi Mwali nekarka na mfaransa jorundi ya emana makomori na mjomba sima parisi alanger na nyengi kasi zijua be isistemu nora ikubal marjito wangeri hamai ngeruhuru ino wasu wenye der lindor jiundie wasi wenye der lindor jire kebeshi wasi wenye der lindor jire ngeledze yondongi ya amour na affection na rattachement hama endroit wami na mwamini malgré burdon amlo pemba Mwali kasi na hindu Mwali ngo hindu watukufu Mwali yo ijoshinda iji organize. C'est une question d'organisation na amour na attachement na affection. Mwali ngo matière première nyengi watukufu mana bano nyensi ma matière première apaka ila Arabie Saoudite na tiji Dubai paka gashi delike matière première na tol mtsanga c'est du matière première mawe c'est du matière première nrovi ce sont des matières premières zizo pia Mwali la vanille la glang ils ont gezbabo ce sont des richesses seulement i système urlio na yo tamralio dho mana Mwali kasona ba Mwali ngo hindu mana ajipara hama relation ba wae kasi jifi yani kasi na possibilité za ujua mini bengelindo asaidiwe yani ajilimite hamas possibilité za réflexion za yezo zongwas possibilité. Donc ne kana mrongo mbashi swasha Mwali wami na muamini mba richesse ngezbabu za ushinda wunda swasha Mwali bila karjongiana hamaomana na yatu Ngazidja na renge diplomasia oyo waitsaha oyo na wake nayo wake na zbunduki
bewa kubali tu aribe possibilité mba wasiraji para Mwali jifikiri ya bursa jorganize beri sidongo bola ma gouverneri ya ufuariz ya Ngazidja ya la ufuari ya regia huno mba jarhami mba bano mweni vote wa mine tushila shajindongo ndongo sisa haraya mana toujours il faut que muelwano sisa haraya mana nekaka si muelwano onwana ngiana kama conflit za compétence za shujinga za shuzurufu mbamde president la kusinata no gushido efanya ha memu mnyehenge tsarealize mwa rongo ngombloke mana miyo tiyo ono tiyenshi le rassembler ka jamali mandamu adal se domska Mwali madal se diwe mroir le prefecture ya Mwali karima na edharba ala ramona sambi muhimin mera wafomboni ile weda kamera katu anamona sambi hulemba akaprefeswa mahan anamona sambi ba asaidie riune mwa prefecture ndabwele samba rongo kamsina hambia na osejande stol ndaro za pwana edharuba be umjamuna be mane gomo itena basi lera rahima Mwali madal seda ahima shiar bangede gomo aiwahi watukufu saye yo serikali ya Yinu ya Mwali tisonga lelio Ngazidja wana washimwali wa Yinu waka Mwali wakana pouvoir wakatona sambi warongwa manyumba yake isi gomolo angertsaho nyumba ibaki tude yo ba dira madal seta toz machine baza gomo nyumba sambi kastala karta samba la Mwali ban kinikare handisa aona mbartse unda wasi wenyewe wana washimwali wao mana bano sikisitira ronga wangazijadi bape wangazijatu wapeo wana washimwali wao do ahima ashadu mageremoni soma madal seta kasna pouvoir wanda bloquer machine wa bloquer les projets takarash dara ya réaliser donc wana nyangu yo hawone sani upewa competence wa ujinga uzulufu wa ulaba alata kusijomba ngwa shina nondi ngetsafanya usifanye maana tujeke mbodo afanya donc on radio kama mwe dunia jamayo bamna muamini watukufu na muamini mba Mwali ngernas competence ngernanas richesse ngernanas fikira seulement si yana nger kubali lo azali a continuer a hentine ma gouverner yae ne kangwa continuer mzimbizono kula lera manger zimbizao karsitsa il vit avec son équipe même si Léo wasrasadia ngerna mwabahano jibomba mi mana karsielo d'ailleurs mana ndini azali arongomba kasi mtsaha fazil na kidit fazil si azali famu jorongomba kusi jitsaha azali na fazil c'est le même régime le même comportement on doit trahison l'ov azali ke jarongo tomba tiso atsaha wanyangu on doit lui une philosophie ya he hakswandini donc tawanyumare ngwa muhadwao azali kana mwanzani kana mjemaza benge fikiri nafsi yae donc yo lijue donc ino aferi ya maisha wananyangu na maisha ipangwa maisha kajupangia hamatabu marinorzien shuwa kapsi stabilite hamwe nti mramerite da kulazimishwa ake mayu watukufu na mwamini batanke kapsi kula mbrige ngenomewa onro entero a défendre des intérêts zao wahingala zidua za soma Komoro zidua na zibadiri za rema Komoro tukufu zinde tangeri dana orongwa basi wano asingeri mfanya Mwenyezi Mungu mbawaye mrundini kula hibiwa badiri basi wa nfima lera ukohibwa Mwenyezi Mungu kaona yanon kashinda elomba feri ya dini zino ngolindo wali wede kiyamaho na bebonu aferi za maisha zino Mwenyezi Mungu kanoja sika alma gertolio azali hanguvu ino taratibu zatu wasu wenyewe za maendele ya tu Mwenyezi Mungu ikasingala tu de Comores tu maana nikako ngala tu de Comores mbosa jerenga mapesalio ya ilio Israel walo wanyo araba ya Comores Mwenyezi Mungu ngina rongoza ngina za mtabikisha na Comores ya tuyo
donc wasima Komorie Mwenyezi Mungu isafanya zahe zorfanyia arriva nsi bila kabisa mdatambi aparato mangia magambe na ujire vandiki wami Ngazidja ala takusujwe bwaja wao nzuani wami takusujwe bwaja nzuani ngazi maori wami takusujwe yani Mwenyezi Mungu isafanya zahe arriva na tuire wazungu wale ambao humanize nature wandu valorize leo tulungana na mwananyangu Jibo na bonomu sindena muhambio mba sisi amini mba emiria na leo Faransa huno maori miria leo Comores mana te emiria Faransa mona maria na mastay yani deja nga après hama règle be miria Comores hama désordre yani ngono tumar nature Comores zo désordre kaisi en ordre et pourtant non comme si nature mbi seulement yon rouler hama nature de rio apeu ngobon sinti tisha na Comores naongwa enshu hama harmoni total na maisha mazuri na mabare mazuri na prestation zwara siro maisha imali Mwenyezi Mungu arjanja utukufu wa environment ya karishi hama zudongo pia mbazwanya tu wazungu hono vuliamo rikana izibahari njuzuri ziliona richesse beha uzulufu na ignorance na faiblesse wajato jiduburia lishi naturio petit à petit hautumani haujinga mamsaidie isuku hiki maeso nda tefanyia afikiri shosha Mwali wale vahanu watukufu lati hao na kula mdokasi capable watukufu rewana nyatuwa lio Ngazidja ne wana nyatuwa Ngazidja wao kawasi capable ya ukubali mbakwelo soro moja be kula mrabolo ima autonomie large wahe tikiata mwananyangu ezaldini loone sa philosophie yotka tulongwa nsero ngwa mi bano mba feria ukutuzi aferia terrorisme yani toujours le plus fort waishinda wa inventer terme à moins faiblisse il a le faible déjà yani terroristi yumra dayo hakizahi bera ngondo leo na imedia walio na minus competence Israel aringwa na droit ke na bunduki de Palestine kawasi na droit ke na bunduki donc kula Palestine aparana bunduki lo terroriste be Israelia to jowe Palestiniens nabo duniani wongo namba c'est normal donc mralio Ngazidja aikia mwanashimwali ngedemba hey c'est pas normal wanyiko mwana kweli mbeno haki les gens donnent équilibre par exemple ma hydrocarbure on kutila lyo bali ma aerogar wanda boyo hapo bana Shabuhan kwezi na ministre premier na mwananyangu Bolero na Fazil muringo wao de gawa kweli ngomona mba hiyo haki nika kweli watukufu wanyubenza shiswa sha Mwali tisi rongwa rifanywe zangina mazungu huwa na magara ndo watano wabaki wajomaliza aerogari ya Mwali watukufu zizo zihushindini leongo mna maswa manangeri na peuple idiot tellement naïf kawasi na tanongia dunia kwa ensito ma Mwenyezi Mungu kardua la c'est une bonne solution c'est un remède Mwenyezi Mungu kardua la Mwenyezi Mungu nginawasi fazili la ware daon na ina Shabuhani wadao teraru warongo on fait semblant onesa jomba ngirwa benzao waliwa jouer jeu waheregiza shosha Mwali nyuma Mwenyezi Mungu kanao jonda aerogari Mwali imapesa yankarafu ya rengo Mwali babo tu kula kili yankarafu alhamsini lireru koporo zode fazila rongo bazalika si zona manga ngodzea de uzimu yani mizia manga ngadzao de uzimu fazila akutua manga wa Bonovo yana kutua autonomie peuple sa monti na rongo amina je suis le père de l'autonomie mais je suis l'ennemi de l'autonomie akutua manga zrai arongwane kazalo joza zansino ami joza uju manga ngodzade uzimu nedo uzungwa mapisa nkarafu ya biropo
Donc wananyangu, rien que ça, na mwamini mbaya jushida kadza wana magarando ibazera fombon. Rien que ça, yema pesa ngeo tuma bushinu wangu, kaya sina tano ngeshi Mwali wa yafanya. Basi zibadirizi dongo wale mwangu wa dhulumui Mwali, zino so reponde de lini. Hein? Wanyumana maketi huwani bojuzi, mouvement wa 17 février. Mana meta mrenge mnyezi Mungu mfanya marje. Msimtie Mwenyezi Mungu amasi erreur zatu na assume responsabilité zatu. Mwenyezi Mungu arongoa dini wa dunia wal akhira. Arehemu imuyine imwe duniani. Mraishuha nguvu duniani mano mrulo de mruapeu wenshinda wekana umuri mwengi. Yo pia ngwejua mruapeu webula possibilité à continuer. Hamwe jiae. Donc badirisi de je dato emru mraheba aiba mapesa aringela rimwe badira lawe. Maori Mwenyezi Mungu akakuhuka paraona wangu joshtaki Mwenyezi Mungu wao kahabi tibwa mapesa yangu. Mwenyezi Mungu hima dogo zungwa ile nani bojana ukwara kahima hudi. Mwenyezi Mungu isafanya zae. Aferi za mapesa zote Mwenyezi Mungu kazichi. Yema kitasafanywa na zungu huno. Nongo za trahizo zino zote Mwenyezi Mungu zote kasa Mwenyezi Mungu. Zono gozatu huno. I societe wa swasi de kulazimishwa jorganizi. Ha? Rifikiri ya kulazimishwa riendeleye. Ha Mwenyezi Mungu ho, skurjonda ho, kula mda tsoda binge bila yahe zahe zwazifanya. Bezizo huno ni kweli risomo. Rishide ndo kufanya tofauti za shidini na za shidunia. Risimelange pia. Kula heyo bana kifanya diskuru wadhuha. Te wadhuha ngebonelwao mbosele sura nyangu amwa msafu. Sijaba namna mrongono za siasa. Wamitimru wa dini. Narimdishe Jibril na dini yahe. Ibo wanongwa dini na ridishe wanongwa dini warongwa dini. Wasinge rongondo ruzo naomba kaside uzo. Imeendele yatu kaside yayo. Yeye kabna ula wamra Arabi Sauditi. Ta Arabi Sauditi warona waheji kula suku na wabinga ekonomi zatu na wabazo wafanya ma enemi yatu parce que on les donne tout nos économies. Hama religion jomba hii hatu pia de waudo etangulia ala kapro regezia tama kapro ufanya tabila na ye mapesa tu ndana rongwamba hule kamba par exemple wole bano msingwe dini ulio remingis economy duniani kulazimishwa rongwamba nge repartiseo i economy repara mahono ringalensi ya Islam ibi reset dio mavelo pio kwa porekia. Donc rielemba nongoza dini kulambra fanya dini ngetumaenio kamgo abenzi. Mwenyezi Mungu arjande rikewe ingi hamwe dini kange ringeuza dini rongweza dini. Bersi ingi hamwe dini rangi hamwe siasa dongo melange mana kama poroke wazungu. Wazungu hamwe dini. Macron hamwe siasa ngi hamwe siasa. Zonzi ya differa kazi no just sanganisho. Donc rielewe wananyangwa mouvement 17 février. Ikatsongwa leo na mjoni hurongo ndo wanyo tu hano. Mana umaifanya kayarjibi asrasadia alakara yelewa alakara para explication. Karsara ma mouvement na ubuhe pia. Kula mda tsa adere. Mana kabosi mda juharaliwa. Mangija tu efikira njuzuri wanwa mtuse. Iyo na muyamini. Be kula mda reda na hii abole posibilite ajieleze mana rina dio hapo. Besike tumba wala reda na hii ono leo wangi asubi walawa. Jioni waja walawa. Donc, zizo des honnêtes d'Ambara, nous ne sommes pas mûrs, nous ne sommes pas grands, watukufu. Hamasin sizo stars copie. Kuna wana marlopena dangia mwe parti ya la République, marche à keti na mbele na maya kutoka ya droite à gauche. Sabanendra bwa mwe siasa zono zahono. Lawa msitie dini wao. Yono ngeokamba wasile kulazimishwa discourage sur place. Mana dini udio bano jieleze. Basi kabisa explication la wenzao. Karisa mwa mouvement moja. Ngwa mwa mouvement ya régime. Wasingira mwa mouvement ronomba régime kesi donganzi zaki. Yode reality. Bemje murhambi magerda yuno gozashi Mwali gersonona hitima wa trahi Mwali. Mwali depuis sa naissance il est trahi. Mana joka lo karsilano. Joka ngengu moja na Maore. Na wanarhambi amba uka koloni mbi. Di wananya tuwa Ngazidja par exemple. Ils sont les champions wata Comores. Yani reng indépendance, la plupart d'entre nous aujourd'hui,
Nous avons les mains en l'air. On regrette. Manakarso na situation. Yarangeo, qui que ce soit. Tawadio, rongwama, waipari o mana. On a nyato Ngazidja. Kabsi no weparano. Waeli yararu wa parao. Mana kabsi on a na réflexion. Wan kasi la possibilité. Wazungwade wa wabenzao insi. Wajushinda fikirin rongo. Bengo kiumda lio Ngazidja nge deside mruwahe ya jomu henti mwali ya mwenti na nzuanu uno mwaha wakumna tsano. Shisonge shiregao nyuma mwamaha kumi yangina. Et pourtant, ne kango zamana Mwali ngo disante mba zifikira zao ngezi de Mwali kusutu maenia fikira zao zile zinongo faria hule bozi takusubu turongo amana omro hensiwa yo kabisi nogo jiona donc deno neseza okula sokubana tukufu mba aferi za vote zinozdio Comores leo même si wasrasali ya kweli ngeronomba erisoka opposition taline Nazali na chini wanwengi. Il continue son chemin. Wakwata mama opposition. Wawandwale mwaro yao. Lo wajubu wa mwachitima ngin hao wazungu hao. Sio kasi jomba shabuhana jar para opposition. Manade wika ukweli. Mwangi yao wala wao. Nkasi jomba na jar para huno. Aho vale lenge. Ngejou de budget. Hein? Donc be wasra sadia toujours ngena mwa ishemi atu ama prudence. Donc imwali kena ujwa iheye watukufu. Ima kandida kumna mojamna mwanye gouverneri ni urongo okula sukurano. Mais problème ya Mwali kaisi gouverneri anome wao. Bengi ya okamba Mwali neka kweli ngel kubali anoma ngedara vote. Mra vote wa yo karisidziha. Mumweki a voté. Cela veut dire c'est le peuple qui a décidé, qui a désigné. Na neka voto bula manda. Ya wakati mahamitsa no mahamili au mahamiraru. Bemro lindao upare ya pia la Grande Comore. Cela veut dire c'est quoi ça exactement? Donc wamiti subutu di aventure à ma question. Manana mono ba i problème ya Mwali kaisi de babo, rimono fazil, c'est la même famille, il a le même comportement que son maître et pourtant son maître il a essayé de le remplacer, même si il a dit jamais, je m'accroche à jamais. De wami au de wawe mana shindane Ngazidja wa négocier. Bana ino ata azala rongo tu na mwende tu homaji do burie pia hokola jo paro nyonrongo be. Babo fazidi au moins ala wana ma réussite mtiti. Même si t'es caution wahambi lo kulamru aji duburie ato na mapesa eposhoni. Mais pour moi, d'une part, ngobozanjili amana fazili rimrongo za sukunye ngishimwali. Mba Mwali kaisi merite aitrete na mneno. Mwali mtukuza ziba hata zipara nyengi. Neshiswa shamwali. Imwali kabusi mnajio wanidia nekati mwana wa shimwali. Ne kamarada mwajifanya faible. Kusina nongojo ipara. Yori ijue. Question faiblesse, c'est pas l'époque. L'ère a changé. Ne kaku si dur. Ujifanya mbawa de faible. Wanu hugada wabiri uju. Donc imwali rango skuzo bawa de vahano ya latiha. Bawa de vahano iregia nyuma. C'est pas le moment. Ya urongo mba wasikarna ujua rongowe. C'est pas le moment. Ya ujibonea. Rone expérience ya ikililu malgré mba wasirasali ya piangiri mrapproche o parce qu'il n'a pas fait mieux. Au moins il a bien fait qu'il a zadi. Il résultat qu'il va na réalité. Wana evro réalizo wakati wa mandat ya ikililu. Imatere wa maluzini le azalada na uzina holede. C'est grâce ikililu. Même si quand on mrongo tasuku wasorongo tomba ikililu malgré ikililu. Yezeiru ma Comores, mbayo kabasi président par ma Comores, arengas pouvoir à wabazo, pia na mkenazo, de au moins à garder tous les titres ya Mwali. Abe finance, ici ministère des affaires étrangères na tijidrini, yo de udhamana de uo, mru partage ce pouvoir. Ikila fanya hiyo, kabasi ndo akuya hata mwezi mmoja,
bana eno le raja babu watukufu mana zino pia tulongo eno swarafa na kibala na bahati ibana eno zinongozo pia kasina swarafa kasina kibala kasina bahati afunguze wanu hazini tawako wahe tudu wabaki wakutule mishahara wahe wabaki wao wakutule na mishahara. Donc karna ujua continue mwa système ino mba mahamitano tena mahaminane mahakumna mitano makomorien kweli wainde mdesideo mana inde mlio sur place ipoyanyu na ivoya nyunge ni bofsha na hangu wamna ma l'extérieur ti choisisse ti vutuzi la clé si la ambio titawa nangwa wengi no jomba samia Comores kawasi paramno ambazo la clé wamsikizazo waambio watawa bina mjomba ngo wengi walio Comores kawasi para de milango wavujua watawa. Donc on hengala système jamaino na évolution jamaino population ndio ma échec total on rakubali utame malambe gouverneur kasina tamana ni kati de nafsi ya homba wabole masalaire wa 2000 euros tijua 3000 euros bekusina ta pouvoir itoka uyonsi joshinda uirealize parce que izi pouvoir za gouverneur kasi maris le wakatwa fazwil wahanda ule hule side uno bano bakana autonomy mbakula mda kwema mlango naye fazila kushila mbama hindu kweli belewa rwari hebwa kutu manga tawakoma telewe wanandema kana iplisa munzi mbaile ubande pia ndema mlamanga ali pia ubande manga bakwa rongwa tamwa ile situation ebu idio kana iplisa munzi asoringa mahindu wae donc huone sani Manécar de Tarwasi la ma système ya tué le tout et revenait tout seul. Mon équipe ya klein lieu na yes. Mbata wao wahiri wanazali fazila amla usulongo tena mabunjidio sijua mabojuza kande tereka kanda mana wengi tsao tone senze mbazali de wami au de wawe. Kuno jorongo tuleomba kusona mena Indian para magojorongo tuleomba ngonde barasi. Donc fazila mdongo azali mbio azala rongwa ndisheba ko bamsiso tsara rongwa no wamna motsao donc azala rongwa tuno moja tulio bano fazila rongwa ndongo ilio bano na muhumio tuna de service moja mana wa Mwali wason vote mana na mjomba Mwali venza wani venza doam titsata osede tambo moja yani fazila shinda boroma garantie sijombelo wa kweli au anrabo be fazila shkutere na nsonda za fundo ambazo mba kabusimba bolo caution bena mjua fazili wale bano ndoto mana fazili kashubuta renga mapesa nkarafu magenda libe caution magazivu na monsi dina roga magazin ngezivuno de hamwe museum manga kaje shubuta renga na wana manga atimba uzima apara magenda bene caution ngobo mruangina Ngazidja labda ashida msaidia mando ngoho ambrasire manikati para manata walio mawari wangi ankili vagino wakati walio mawari wakamsuteni hawengi mana ko espere mafazida ipara tujawa facilities échange onro kulamba rongwa pa question mwamye no vagino unodo wakati rajivanji be mba decidio gede Ngazidja wadi bano problem idio wa Mwali takar cylinder voter memori kesi pia da on hatu riku uwajo para toujours basoni ngomlawa ntibora tu mafanya pia masutene pia wamna msutene pia walio na mnido tojo para ido hatu muna jande pia wapare mana azalinge capable c'est un champion matriche ajua afanya ndrongo kurkuria he yalio na yoho afanyamba na mwabe pia wapara ijokiri ma gouverneur kumna moja Mwali ya zala shida fanya system yo mena wange ngetungo ngozeta dynamique si existe ama constitution amazi duwa wenyewe zuluwa wazevante ma député anya to voto sirono anome huli la mamera voto wa sirono anome kurkuru zi uswahuli nango bo constitution ya botio de mwananya kujamala na ambiamba walo wona tu masharia afanywa mari sesheli ama warenge tu akopio to yantetilelio vale wati ato jau yani wahike tu sesheli mfanywa mandongo hule tourisme siyejini ministère zao zwa para makopi au to mantetilelio vale ile wati ato jau Comores warenge
wakopia zile wafuka zabali wale warungwa jolu wange existe au Comores le lwa zandrabo za kurkuri andrabo kasi natanongwa yele wao zindu za adapte au hanguvu kasi adapte ata ya environnement zilwa zozo takasi amwe environnement bezo lwa ziforce wao zike mangezi wao na bali zile zindu za kopiwa plagia za kopiwa à l'extérieur. Donc wana nyangu tistana horengeni pio kwa l'heure est grave mana c'est notre époque rehidi wa gerengo wa katoto wasi karensh mana mesha mwanadamu na muamini ba de 15 ans tay 25 au 30 ans odo wakati mba ulio na possibilité za profiter maisha bewa hivira katoma wana mrumshina wana ufikiri avenir mwana tena. Donc wami na muamini mba wami on m'a volé ça le même régime ya fazili yo na yawanro hewa wani hidi ata profiter dunia mana umanko incompétence wao utsongomba zavantage nyen karaspar paka mrada pwe manga auze ya parekaye urememidu ta wasili likodi wasome au sifundi takaja mana kapara shaola ya zopia sirzenshi rienshi wakati mziru. Donc na muamini mba yo manki wa elimu wa vision wa mahaba zinongozo pia wanduano de wao warudhuru wajangwa tsahone wana tu ha faiblesse ya tu wasrasadia maneno faiblesse watukufu ya kamba azalaba kibabo yonge wonesi zomba zi génération Pierre le Comores kabusi mdalio na zahe c'est la réalité kamnauro ngwamba azali kweli ne kabaki il est le meilleur Ranzwani Ngazidja Mwali azali il est le champion tamse disons kalizi wa profiteo wamri azalo profiteo mais ils ne savent rien, c'est azali notre champion. Donc wasiraba qui a moi opposition à résister tabano il est temps on a dû interroger parce que c'est vrai car nous doit militer en opposition durant toute notre vie tant qu'il waru kawangia kuna jua uluite na mbana kini kwangia wanampala adversaire wa shida naye à l'intérieur. Les ranaka universitaires obosukuraka na moduli comment devenir un leader rikana cours 14 heures sibakita 14:25 professeur kaja tibiriti nzango sijiba raison trongwa non pas question wakati ubiri mwenki mnyono kaja sibingwa nazino gutsinzango basi fundaja wanyangu wabaki ngo wabaki fundaja wande wasomo wafanya na ndongo nyengi mbawami tsapara bahati mana tsaka na zuona suku ya bili raja klasini wamido handa kamila fanyia msomo wawe mana ndini bojana wanzao hauona bana mna haki na mdefende na réalité tirongwa fundi l'heure c'est l'heure ikuri fixewa 14h juste ti patiente jusqu'à 14h23 tsahuona tibingiwa na zindu wangu senzangu anaambia basi nana para de wawe au de wanyao timwambia sojoke mba para so shawahensi bewa majoti para zangina anaambia ola kumuru koja faidini koja usome timwambia wi koja nsome basi anaambia nielezi za fanywa bojara fawami tsikata nshina nzielezi sashina na tota explication moja basi anaambia materino imodulino ibitiayo de ufanya fasi kabna recul hamwa leader ka juronga manam recul même s'il y a le mauvais temps le commandant n'a pas le droit de faire marche arrière on va en avant. Donc kweli tindeta tielewa mba kweli tiperde mana zo wanyangu wazuona na awasome sazo tiparabahati mbitsaka même si tibolo wana ndongo wa holo be nyengi tisperde
Donc il est temps rikubali parce que stratégie azali ya intimider wandu iréussit. Wandu abandonné watawa. Pour lui c'est une victoire. Il vit, il passe, le temps passe. Donc ne kan roba kamwe mondi ya urekwilino. De ni rongo mama opposition ya Comores yo. Mana kula ndongo ilifwe tangudwe na Ngazidja wa Mwali wasi takarsi kontewa. Complètement. Yano wasi ngeri opposition. Hamwe opposition, ngeri opposition hamwe sirikali. Parce que wanu ketsu wa hadisi, watangani sa fikira. Beta mwa hiyo opposition yandrabu ya Comores wota kasi kote opposition ya Mwali na ya Nzwani. Beo wanu walio na vizio zao, wajomba ino manda yararu ya zalisu kwa zalajo la babo, watujafikiane Ngazidja, warongwera Ngazidja kawapara manela zalaka fakua. Dini rongo wabano mbahewe, unomunga wararu tezo Ngazidja. Donc hewe, kabisi sharia sharogo ma Ngazidja kulazimishwa tezemiga wa miraru. Cela veut dire wao kabisi constitution. Babo c'est la loi du plus fort. Deni ineone sabano. Mba mali ya mmoja wa umani. Wahiki ya watangani sa mali yao mba watafanye projet ensemble. I resultat yoka échec. Donc i Comores yeseye. Roneseze mba sondo mmoja. Kula mba jomenza yenshi. Watukufu. Kula mdu ngena droit réfléchisse à sa manière, à proposer, huwajo shinda. Besi kemba leo rakubali, re-impose we methods, zirlimite o hamas ouverture zatu, na perspective zatu. Tanke Mwali, wamineka kula siku na mjibu otukufu. Malgré ma governoko zangina njozifanya. Na mzidishu, paskina mwone uswasha Mwali. Tanke wa Mwali sider jo ramaruha. Wa Mwali raesera limites de ga raesera organize shisiwa na mwamini mas compétences zam sedi na za kiki na za zali swamahani kasi for za wakamba washinde wa globe imaswe mararu kamili di experience rifanya karaona resultat idio positif Ngiraminio, maneka Mwali karsi jiamini wasi. Yawarekebesha shosha Mwali. Imwali kena ujua iheye, tasu kumoja. Astoka toujours de nyuma, mana imaswe manne wasi de nyuma. C'est une honte. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et pourtant, mnyezi mungu arriva utukufu, shwe de shiso shtiti. Shidio na possibilité nyangu. Shokamba shike éclairé. Shike propre, shike na moyen, shike na zidongo mba wanyatu wa Jorvuliam. Beo shashi wauria na ujibonea na umaki na usubutu. Zonge stongawe Mwali leo ngerjipara hama Iran. Ya ore doubla rangura renga indépendance, taraka indépendance nge toujours nyuma. Donc on est quand on Mwali, si doit faire effort. Tawale rukwata mwana nyangu Dr. Abdelaziz na wasadia. Kwa amini mbaoma ma nationalisti au ma sectariste. Wabenze mashiswai manatiro wa Mwali. Jerji paremba bale wanwale piongo wa rahada o wali ngwa mafikira zash fazwil. Magwatso place ya fazwil. Fazwil arongwa msinola abana. Mana zali égal moi. Même si azala harawa micro. Kasi kirambala gua de fazili ngerongwa zalwa mimruaho. Fazili kula bahano il veut s'afficher, il veut montrer à tout prix mba waede mra benzwa na azali. Et pourtant Mwali wao olio kamba waelewe. Watawe jeyo ibo. Mana wa Mwali wengine watu wasima faziliste, wasima azalisti. Parce que fazili ashindadi shi image. Ya uterrorize wa Mwali mba waede mra benzwa Ngazidja na kula mra joka bao. Ama wandu wamdi fazili mana fazili la benzo Ngazidja hangufu wenda ndo Ngazidja hangufu yombo saza linge benzo hangufu ngeja wa terrorize wa mitere wa dongo msira mihono mro adhulumu iposti ya gouverneur yo tirongwa hebu idio leo babo yota kesta shlo mzankili parce que okusina tano wo shida ifanye tu ne peux rien avec le système actuel
Il suffit tout que Mangotoji impose un petit régime idiot central, on va éliminer. Tu ne peux rien, tu n'es pas couvert. Comme si institution fiable Comores. Nsire wa mateka. Donc, il y a un petit slongo à faire au gouverneur, il y a un problème idiot. Le problème est central. Wananyango. Neka fazili anisi, walebo juiz waka les bons élèves. Mwana oleo wasrasalia, même si c'est une victoire amère. Wa ridiculiser, même si toujours on va camp. Mais pour nous, c'est une petite victoire, soti hato même de hama malomo. Na zwa pari. Gonne, mana fazila kwa nsimba toujours sous kazala jokela jobolo micro. Aboche le micro. Donc, uboche le micro. Wagina da boloy, yo victoire. Yo victoire masrasela na ngusko dongo fazil non. Mwali de kula zimshwe wanidi ona shabuhan na ministre premier na ministre premier ministre. Imwali ka espara hakizai hamwe maswamara yo. Zdroanye ngiza mwali ngizrengo ngizibaku Ngazidja. Donc imwali ke no jo evoluer. Bardongo lida paka skurjo para turiatu na alsano nyatu arenge turiatu. Ah? Zile kirila zaandisa pia zile. Ah? Hawone sani hauroho mbi. Hawone sani mba wakutuzi de wana nyatu walio Ngazidja. Manate wa Ngazidja wao walio na zalo kulazimisha wamba zali non. C'est une honte. Aerogarle rehemali zeli tiye kirilu. Dere haikilila mali zeteri ya baluzini. Isikse tiye kirilu. Wangazidja doa ketsa uma tribune takaparo mhirata siku moja huo. Donc ne kazala mali za aerogari ya Mwali. Même si nge jobali na ortseshea. Na wa Mwali na ujinga ngwala uterewa hini wa juan. Kaso na mbaudu wa jipu osheo. Zile razali sa wenyewe. Ikilila wa mwanyumba omwe. Ngebale basi ngebakiba la rimena vuata maparapia pulie monti. Na ungu wanashimwalo wa rongomba wasi ngirina regime. Amamji mketi mwani se shisosha Mwali. Hamafu vukumi na moja. Mbango mzuwa gouverneur wa chef de village. Jemurti ya peji mbasa mdunga rtsahuwe nani rimdunga wana nkarsi mdunga. Donc wa sarasadi ya swamahani. Position de non neutralité. Si ce n'atteint pas non soutenir, si quand mon mouvement à 17 février, beta wotsa de son mettre en question. Parce que il faut qu'il me rekebesho. Il faut qu'il y ait honnêteté. Quand on a joué le ou lawe, si c'est un comme la partie Comores, mana zo partisan la bopias de Comores, zo partisan Kaliz, Nangouf, mana partisan Comores pias Ngazidja. Et quand Mwali lo washido parafikira, Mariam tukufua be esheki FPC rjar créé le mouvement à 17 février. Na oki hamas kanun za wanru wanilio kweli haki za Mwali. Beti wanru wata profite Mwali wande wa continue ama système zao. Donc le oneka mouvement 17 février. Mumrenge mtukufu wa shabuhan. Mumtanguli sambeli. Mumlishi sise. Na Monsieur Marifa. Na Isufu Madmari na Tijinani. Wahensu wa nyuma. Donc wasi ngirelo mbare. Ngirelo mbare ni shabuhan bo juzi ya designon mwisho shamwali. Haringwa na zalimende vice-président wa Mwali. Wa Mwali watsano sita lwa kamvote. Renga Ngazidja jina Ngazidja rongweno aoreme business azungweno kozeza ngina alishi social mal lomje mndongo mende mtukufu ketibano be wanyuma sala na mbaki nyuma hodi ama on continue ma hadisi audio kama muyelewe mba hiyo kama de ikolazimishwe ike hors du jour comment tu es là pourquoi tu es là tu viens là pour faire quoi be yo dem rukamwe vabo mkontinue magersoma ba diri mba jo trahi Mwali vano trahizo ino yo ni rongo kula lera bano mratrahe Mwali eka jeje. Mumta mwambe mnyezi mgu jeje. Mratrahe Mwali di mra fanyandrini. Manata shabuhana msuira parobela magari Mwali. Hawa jatrahe Mwali. Fazil. Inanano kwa fanya Mwali. Hawa trahe Mwali. Vanu mra trahe hakisaje. Hanimero ndrini au hamasabu ndrini. Dimjo kubali mratrahe. Seulement kula mna décide. Ngwa opposition ngwa sirikali. Karno jwe ke mangi hamo opposition ke mwa sirikali. Zono wasi zona zota paka ramzise mnyezi Mungu mbabale kweli ngono shabuhani nge na wasa wakasi na wasi. Kula mnaki ya kai ino kawalio na regime na kakasa mwa regime. Kula mwa huno na ngie huno na nikai na huno atuswa marifa zila atuswa. Mana nge romba Mungu zivote zaba dameso asishindazi hibi ya mana na mswiri nekavwa jino kweli fazila para. Cela veut dire que Mwali vraiment
vraiment wasarasalia baode bahanor kadzao kif ya urungwazi nogoza Mwali ne kafazila shindi a jongle azungoye mafundi yahe ashindi amuonesa msaidie na mtukufu alio Ngazidja tawanro washindi wa hidi wa mregeza di wewe baode bahano wasarasalia rikadzem heno shitswani rongwemba bano zapara bano nirdara msutene tufa zwili rbaki hamo maga kaona zrahira lebelia. Mais franchement c'est grave ce qui se passe aux Comores. So joenti mafazili kwa jo terrain hebari dikirizo pena zali bingena wandu wadano mdeka tere hawengi fazila dani wanga zijajuani ngejafanye revanche he Mwali weta kahiro na Ngazidja sana ngisinzo bieze mana muhimu wahe ngitsaudu wale Mwali waone mba wena Ngazidja vajini yengi wembo side toujours azala mtsahao yani mwa yonge namba mandongo yonge jouer Abdulaziz ali mwona Ngazidja manati irongwa bojuzi Abdulaziz adenga Ngazidja da hamilo atumba alisha sende tena atlo courage na komandoni akamtia fazili hamu swafi bekweli fazili modar akamtia fazili hamu swafi mbangila shida na wai fazila shinda para system na mafundi ya heuho apaka zalamu ira Abdulaziz urgent Ngazidja Abdulaziz adun kwa sangala riski zo dokter watu muhimu ngala bone fujama ulo kama bele shebia avion atlo makasa chichichi bale tiro urgence wahiro urgence basi donc ya shimalambe namna yuko hamla du telefone ba ziyama candidature ya webe namrangina ni mfikiri huu be ungeshtimano de hula hamla tu mazia candidature ya yo be na mono mrimtsa hao Mwali faut pas hanem rumshi mana poste ya gouverneur il faut y tourner bukamro mshenga Ngazidja huno ajazinge Mwali mana azinge bushini azinge nzwani mandararu mandanne atuna nzwani Abdulaziz ajaringe zunga sana wa Mwali wahime biwa inge opposant wa régime central basi bana singira haba tameso sujarmona wa mouvement 17 février fa wasingira haba donc wananyangu zo des hango fikira nuko tanzonese wandu wajue shwa shitsa hao yani de mesheshi so Mwali de adio anje sisi haraya rizindi za nyengi kweli be karsina nogorjo ipara amaz vote zino mana karazi prepare yani waswasi rifanye esheki yeshi so Mwali ngeta shilongo afanye rabuzi prise de conscience tant que yora buzi kayaja et prise de conscience kolamra alisha tabia interior he personnel da honi ha he alisha manongo he mafikira he na mzungudi nafsi yangu rabuzi kabusi no gojokiri wazungu mwa yo yode ne rongo bojuzi mba karukola zimshwara kenansi parce que comportement ya maendeleo ni wona wasiryo na yo si comportement ya wandu ya shida hendesensi kulamdu kashida dépasse zi complexe za karti yahe wami washimrafeni wamwashimanako wamwashijando wamwashimzwani wamwashingazija wamwashimali yo kamde bahano Comores ya fose wamwashimtuje azalina kemwi tabendo hatu kabusi Mkomori ashinda dépasse zi frontierizo ashinda woneseza mbabanu kwelo soro moja kulazimishwa ruzungwede ma meilleur yani hakarabula possibilité yo mana Comores handisa hama hawa ya onafiki rangushi kuikozano donc mentalité onafiki yo kaisi wona be nge huwa ha onafiki yani hama hada zitu yani continue rangwano renga indépendance sans équilibre tsoko yonti sans concertation tsoko yonti ya tromperie na trahison Ahmed Abdallah Zama mekwa a déclaré unilatéral l'indépendance al swali hamrosombi okuhari anazunga mersene rajam fumu kwa skiabili
yani kama Comores continue ma situation zijo pia ma situation za rangenzi na wazala wa dunga generation zabo wazala ma periode di flou zakana tambu nyengi kipuzaza alizo olio kamba washinde walawe ya mastambuzo kawashinda binga nti watoa mastambuzo dele ngobo ternaka na msoma arongwa mrumudu yani dans notre cerveau il problème toujours ngirevabo yani traître négriero no toujours même ngirongwari nous sommes libres nous avons des états mais toujours esclavagisme ngostwa hatu bano ama esprit utraojoke situ bavunmano de manopio na autorité africaine mais les amzungo vont trembler même si les compétences chez les il tremble Barack Obama akadeta parabata kama hamai l'état le plus puissant du monde c'était noir on a encore maintenant cette fois-ci l'Afrique va vraiment sauver monsieur demdo on est dans Pérou te wajima zahe wa côte est Mozambique aba ko halio kashida tafanya tadongo be économie Afrique hona ufuma africain pia wala fanya dekazi fanya kasishashi yom rumudu kolonga mabano bon cette fois-ci gerji venger au marma israélien basaja ko wade wandwado jo pale marde domino atina na warabu warabu e paratina ile rumudu ngensinha he basi jatina jipara Comores jaji paranti mbazali na alio shitosha Ngazidja donc wazo stage zo etage ngabu zo skalinga bisto zie babo zo tika no state wasili zangano donc il est temps wondo kubali mba nous sommes soit des êtres humains qui pensent comment s'organiser, se respecter et comment aménager notre environnement, soit aussi des loups qu'on est en train de se sucer et se tuer, ou des cannibales. Mana, alio Ngazidja katsaona alio Mwali, alio Nzwani katsaona alio Ngazidja, alio Maori katsaona ala Maswani. Na wasi ngerongo wasi nous sommes des êtres humains. Des êtres humains giramino magiramadini na dini riyamini unro. Rimade Mwenyezi Mungu asubuhi himba udhulumina yu haram. Jioni mrada mdhulumu mnyahi hadamu hibia muwe. Zile Mwenyezi Mungu azona maana Mwenyezi Mungu bosengo wakati ekuha yele muandwe kwa fikiriu. Sino kama sima jila fanya criminel. Mrada hamadini aminu din. A Jonas conditions et din mba ukrimu yu haram. Zode foti grave. Comment ça se fait? Unoma hawangabi sambe arengo afungwa bila kahiba bana zali imam tukufu aswalize mikirimili bwa vya Comores bakola muji andao wandu mtoa imam wa mrosombiu lawe nza hobelo president Jovan aswaliza amdenge mnyahe asubuto adongo rongwamba wamiso jombulia manehe mbulia asojani fume yani rien que ça met toma complexe ya de haine complexe de deep dinerongo abana mbayo complexe mba kushino reganyuma mbaino ni hambuli ase swira toka na revanche na ne kataka na mfuga kajondisha na kana mandambili na ndaru na nne joka ne nine donc tisimdisha la prison paka ngefoho au ngenge masera yani na mnambi kweli ne kangira madini na bana yalo na insi ya Comores bana imam kweli ne kangi hamwe dini sambi kahiba kawa karaba kadhulum shana zomzirenda wa mwensi nika kweli ngo mwaminumba wa mwe dini wa Islamu ino mdongo irongo wa dhuha wa laili idha saja yani zo pia Mwenyezi Mungu kasizona bele rasulizom mkirina Mwenyezi Mungu uplikio uzuri rosoma wa dhuha be udhulumina pia ufanyao na ukriminali pia ufanyao umanque de compétences njo pia mba udhulumina utele wajema zao hazini utoe wa hatupi hazini mana karsi na yezi watu udhulumina uso Mwenyezi Mungu hamai sharti ya code de travail ya Mwenyezi Mungu zo kasi figure zo Mwenyezi Mungu kasi zona ama ukontinue kama dongo swaliza makomorien makomora dongo rwange na mai dini mana leo rimto imamu alio mkiri rwanda ngo mahamengi atangena mkiri mana mikiri ya komori kula muji wonda mkiri wao Vula wemru tuho olio kama masuku ile Deskur kulazimishwa ari mtukuze ma imamu watu Rwonese magirna mro jojo usome Qur'an
rimtwe mwana imamu ile mbalawe nzaho leo kusi reganyu mahule manambele babo yo president la jake babo ma ministre ya hene wando hepi kwa kwa huno imamu alajiparera Sofia Mwiso ilo hule malile mwasuko kulazimishwa Mwenyezi Mungu akina mwao fahari duniani basi ile suku ajari dikilizewe dogo mwangira mwa dini mana Mwenyezi Mungu arongwamba mnamdunga de president mwizi mnamdunga Mwenyezi Mungu de president au kula wana ro mswali de president atangulie mana Mwenyezi Mungu arongwa no ste president même yo mwizi no ste donc watukufu na mzio ritsonana tena kwezo na nyangu jerongeza ngina be tirongono do wakati wakola mrwa timu imaha yao kamba afikiri njema de zibi afikiri nti ya Comores azalime kwa heka shindu wunda Comores yona mzijuo na iwanro heka shindu wunda Comores ruaono zuazere nao donc il est temps rizunge stratégie zangina na ma elite angina il est temps mana mjomba imaso ya Comores yale Mwenyezi Mungu atukuza ayajali zinema yale yenshi wakati mwengi bila ka dépendre à l'extérieur ni kasi de bonya gashilo be utajiri Mwenyezi Mungu akarjalia wamsone mwashiso wa Mwali hebura kana richesse manga mbra kotsaho wa qualité hama variété tisi amine tshibushin tshinzwan tshingazidja malgré otitweshi so Mwali be simanga na zona Mwali imaswana para bahati na vira tazona yani variété tisirongwamba uhokabu tujue ke mahoti kasi limité habe une variété zamanga na qualité une trentaine na mashiso mtiti basi hau ignorance mana zinongozino pia twamba zinozo Mwenyezi Mungu arjandi yazo wasidero kulazimishwa rezihifadhi manga kaono juhifadhi wazungu ajarengezia na minadzia mwenzio minadzia pia kasdzaleo karsielo manarin kasdzia karsielo mbali aduha tukulazimishwa ya remplacer zo pia zo effort humain on doit réfléchir sono tabo juzi ya mwa region ndio yo pour créer wa clinique ya landa yani ngalia landa umwale manus kopara na wengi bila ndara ngonzange zinyengi kabusi mndo Mwali kasia landa tazlanda zozo kashila za répondre des besoins nyengi a demande nyengi shana zlanda donc zlanda mehelanda kana shida supporter zimanga kasi dzaya melanda getso manga kasi manga mengine ya lemewa ya dufanya makoko kasi dzaya ifenesi kasi dzaya mirari radio kasi renouveler fait solo biarifi mais quoi il n'est pas rien. Donc ils ont que ça chilono ngoza organisation on roabenza insine nature wazivalorize wazirengelezi wazirekebeshi zo kasi tashilo msaidie njomba temwa parongia dana Ngazidja kashilo mfanya ha njomba bolero tsale tabojiza tanda Ngazidja kwa tukufu elewa yana huone sanimba isosha Mwali wa Mwali wa enshoma isosha Mwali wa ndo kulazimishwa washipangi yoke sampeshe masikina na nyato Ngazidja dewa Mwali wa benzo isosha Mwali wa kulazimishwa baki Mwali wa fikiri wa kulazimishwa wa organize isosha Mwali wa josho shidio na shoshamaki na habo kulazimishwa la shizungwe wazungwe na zimaye betu kamba paka dera fwari Ngazidja ripara wa sipare paka radera ma parties de Ngazidja zandrabo zidongo exploiter donc on sera sali à chili système yo de non nomba no pas question sobaki na mentaline on doit au moins réaliser début wajawa jajima lidzie bersibaki mba génération jao watoji do buria o kulamru wa mitpara bangwande fisha mwa place bano mwa place ino sitanjuzo jao tzawana anane huno wakukula mwana na jidu buria de zawaki zo tanziju watukufu yeti maisha ipango avenir yo projectewa beyo ke ilongo zuba tu par hasard donc wana nyangu na mweloma shwa Ngazidja ngeshina utukufu washo ngeshina utajiri washo tiona environnement Ngazidja c'est un environnement aussi riche malgré wandu walio kawasi nas compétences aussi wa wandu wadao tunazaha wajao beshwa Ngazidja ngeshina utukufu ngeshina utajiri denengo atashwa nzwani Mwenyezi Mungu aba utukufu hamwe archipel
neka Chine de onge wanyo ke première puissance yo de wengi wao consommation ge ba inzono tukufu wa upara ngwa wengi amashisiwa na amai masiwa wo tajiri watukufu boy olio kamba washindo exploiter zi efforts zao zo so Mwenyezi Mungu ajaliazo wabe se garde watamao na ufaria wabola wasibolwe wande wani Ngazidja wani Maore wande wani Mwali et pourtant tajiri uhandisa wanrengi ni ka Afrika longe nyuma parce que Europe wanwa job piamba ni ka inti ya France iko terrorisme des Afrique parce que France ika na population galopante forte iwa permettre ombo ariside Afrique leo ma africain ngo bonsinza shida zaelewa maneka Chine na Inde leo zifanya des grands pays c'est par leur population na Brésil donc leo utajiri handisa wengi ni kama archipelago ya Comores ndio matajiri walio wengi ni wanzwani wana utukufu wana utajiri wotajiri mwengi mbako lazima shweke mwa urumi yao kom wa exploiter imaso ya Comores waja parna bahati ya geographique ibahano wa Mwenyezi Mungu ajalesha washanzwani shidio mbango wana relation karibu na Maore wana relation karibu na Mwali na Ngazidja donc utajiri wangina ujo rajouter amazi avantage yo kamba washidwa mettre en place échange économique wasine kanga tsar de Maore pakar de nzwani rale belen nzwani sikunza no sita bozo wasidi Maore wo tajiri na mzwani kanga tsane Ngazidja ivira tu direct anze Ngazidja wa ivira jaze Mwali avira nze Maore donc utukufu wanzwani Mwenyezi Mungu abao bewa ketingwa vurao ngono na urongwa Mwenyezi Mungu karudwa la raban Mwenyezi Mungu afurahi Mwenyezi Mungu anasi Mwenyezi Mungu aisafanya za aisaho banu utukufu aho banu binadamu aho banu utajiri aho bani conscience wasile karshida raji organize rajire kibesha sasi irdawa Maore de lenerongwa banu mbawa Maore ngwana haki warongomba walemu webo mana Maore yon sintiti shoshi so shititi shenenzwana kenao shile ya absorbe pia zitambu zidio mai Océan wabushi wa Mwali wa Ngazidja ma africain imaore kawasina ekonomia oshinda orenga pia stambuzo mbawa absorbe zingia mai ekonomia Maore donc unekale wahimi wa reklameo mbawanyurika mmoja huno murenge maswa yanyu murenge na vedeto wanyu mutawa mlango msamnishe ziveteti zanyu mjembashi mrotsi shatu yo haki yao kwelo apara bahati mana c'est une chance qu'ils ont eu wabatu warenge itana ikamsana dira kola wa Maore koli ya mana kwelo kona mba peut-être ils vont regretter après beba hatino wavuku mana apara bahati wabaki na le 5e pays le plus puissant du monde watukufu wotukufu wa Maore par basi do pengine vulia omo Ngazidja jao huno warengene makashi ya Comores ngo arumi ona obeleha na Ngazidja Faransa no ramana rabaka mwai warengwa mwalo asasanya hule ne wanzono ngema kwa sakwa daro rewa pare wasu aspare be warengwa arumi independence ngo arumi ona mlango ola huno be Mwali rabaki tu wabo na rongwa basingir fieri rike makomori. Donc il est temps wananyangu il est temps rawalio Ngazidja rawalio Mwali rawalio nzwani wanwa elewane wanwa keti wa hadisi kulambra propose za fikira wanwa wajaribu zangina alishebe maomani mengi kasina ta importance kulambra jobenza ayeshi mwa wakati wa Mwenyezi Mungu amjalia le duniani malo njobenza nikena masuriri hawe mwashisongwa Mwali isketa imazi nyononge nhodzo nifikire bunju para tous les biens wasili Ngazidja watukufu dans le monde millénaire Léo hama machine coûtait c'est pas combien 2000 euros 3000 euros mbayona mjomba neka Mwali wa koelewa mbakawasi kama mru wodo ajire kebesho wenyewe wangale mwankarafu ne mala vanwa zungwe makliao permanent
wazungwe relations zao wasojua wa balance za lavani zao zo wenyewe à l'extérieur wazungwe wa jazi nino sur place au was exploiter sur place wajoshinda wanuno wa machine au manyo facilement Mwali bila tumtama msaidie na kiki hein jusqu'à aujourd'hui wa Mwali kasi na tama machine wa otimama pale wadatie mabido ya essence ya magari tsao wala tsomo ma citerne tiale Mwali hein aware morke gari tilo carapace ntange tu de lion ya sudewe tu igogore tu na me donc ni kazo Mwali tile waonye waona ba kulazimisha wazirekebeshi sentima to jirimejuza ngera ma situation chacun pour soi ala Mwali kasi kirwa romeo tu silaha donc uzo lezango fikira watukufu sirongwa nyengi timenywa kati mwengi swamahani sojo benza ni urengeni pia ukwanyo za orongwa ti des amanki za orenda des amanki watukufu unodo wakati watu ne kati rongwa na mji exprimer avec beaucoup de compassion et d'amour na mjomba undo wakati wangu wami wa oshinda nsaidie nti yangu bonjo shinda bila wami na mwami na uzuri je vous le garantis wa mwami na mji amini de wami personnellement sokamba tisina kabusi mnyango wa chida fanye ndongo juzuri shanami bezo na zin shina toi bien les comportements les maendele les mentalités de Comores si suona mrabenzo i Comores si simona mralona affection i Comores soit finamnedi mara ngo bondo gonyengi wanu jo riske ndongo mari so samba swanya wanu jo uza tobina damuno wango tsawo yenshi les taratibu zao wanu jo ji balance na wanu realize mwando ngwajo kana mana na sensi ya jao sikezo la tambi ya wajongo wajaparemba ngirwa kili wale madeni be wanu jo ji uza waba kwa to kufanya esclavagisme leone kangero kwangere ishua ma maisha ya possibilité na raha parce que ngo wandu akabanu alite tabana rapara banu. Donc il est temps wasi renge relève lutter réchider concrétiser wana rongo besikem renge viro dynamiquement comme un mouton hein na soutenir politique ya shimano netete yo fikiri gunlan sohole hebunjo ngatan pare magunlan sohole borobi na tamwangu ke wongo important chana zinoko pia. Je suis fier de moi-même. Alam mruna nienge yo problème ya mana sa défendre intérêt ai. Wa mimra sinivenze yo ti problème tata, j'ai vu comme Dieu m'a donné. Yo ti problème. Si soutenez mera wa région ngino hono. Yamane sanimba wa mi affaire intérêt yo yani hangu yetino. Ça paraît metembedi. Si kamwale raram soutenir madal say Dieu exemple nirenga o. Madal say da kantrai. Riwana kampanya madal say da para bamka kon konti. Wanyango konda huwa kuna memba urongoli ya bakorongo mba kula mna jidedi. Bas dedi mdu. Dirana jana juani liata nangia. Madal say da kiatu masingia. Sideti mgala mwana nyango ministre wakatua transport. Washi mjimbia. Haruna. Na para mo possibilité mbabu hamlango por hule wakama ningia mai APC autorité portuaire na jana mtolia Haruna na batsu na maziba na zatu pia na mufanyo anfanya arrêter madal seda kia tuski abili batfanya arrêter tideti ziaze nzae por weli bana joma momnya langia yangia jichi sirongwa tingia et la loi est faite pour tout le monde et quand vous toujours soutenez hulo pareil zia hulo kiti hule nguruno nai huno nangia mle chef huno yo desko madal seda njue deska rafunga na relation kamwe watukufu. Donc ule rajani hira maezimba radungana emanda tarawasili mbeluho ajana mama ngentio fonction publique si mama me sintie fonction publique mana tisina fikira zoba kama ensino na mzungonzia zote andezangu ngala wanyangu walio banu warenge kango na possibilité si jas para tout ce qui a vu madal sedant ya sa mon avis si muhimidia timshukuria bekweli siki abili tizungwa enzia titati nzangu toko huone sani mamsa parota ngulise nafsi yangu kuno faransa huno imerawe reji yangu
yo kabusi soku au le ranjo muhira mana mumsansi le namona. Si me soutenez 2 fois, c'est na sans réserve. Ni korumene politique ya Comores tazun kawaiji. Mbamru na nashida na hadis na yema ngena mvote mera nkoda timdenge hahe simenye gazolangu sisi mvote sa. Zo azun kaji strategie so huno mzungu wa ijaminde wa mekiwa he kana mabata mshoye maeda vote wangu wazungu tungano ndo wakalite ngina. Wao tima corruptible. Bewa mitilingi system za Afrika zileti evoluer las mentalités zangu zo nkola timdenge da honi mruna jomba ile mjima zangu maore au ile Ngazidja na situation kufanya mera kampanye simbingi mrongo adamvote bele ranaje na maizi mera na mproposia zangu fikira mba mera adjue watu premier mera adjue ngwa saba i premier si mwaba mera ne quart d'état auparaz élections zabili zino tu es réduit njobenza ufanye possibilité i premier mera adjoint me remplacer m'charger monsieur Zangina parce que huno alio huno kasi apprécier lo critique ngezi nyengi simbana za exemple mba yeseye ne kar paramanda ya bili yo umbele wangina funda abdu kwez na muhono hapo mana nyango abdu tiano kwez fundo watu wa Chatoru adongo tukusa mwa marenge mengi mba mujwa Chatoru ngo julano Faransa grâce funda abdu yo ajo tukufu ya okamba remona rimshukuri mana bano makomori wasi rihara ya utukuzana funda abdu rehenda di mojo wasi julano kuso funda abdu ko tukufu alhamdulillah shukran siana ngebana ngerdungu na waembo se zonzrongo wange amini bazokweli mana zo azienshinge zju donc les rana ba mère ba archange mère adjoint monsieur Higon parce que kasi efficace kasi apprécié il est chargé à moi éducation na moi des quartiers défavorables kasi porter tahindu rimaizi magena na complexe za kamba wa racisti rim remplacer parce mera Adam Tolia mer adjoint décidé mba abedan proposia manu we monsieur Zangina mana hodio hokus efficace donc imaginez mruko mfanya confiance anaofanya kujama hiyo mer ajua kujua relation na wai mba yonge fort relation na mera aka oblige janzungwe anamano ngwe fanya vraiment intouché so join simba bano ngodombio ni police timba bona na memba mera agifikiro ni ba monsieur Zangina mana udoro ngwa manchanjou donc depuis ce jour là si renge tushika les changu tshibana mera sikasi para na situation compliquée à la dernière minute ba ika obligé na mone mera lira na muhira mera secrétaire manam san mone mera leo mba mera kana kupara mana kasibana lipari si proposé wa mera adjoint ile bo juzi nkoroma ba atolwe ba monsieur Hugo akubala to recevoir ba seno si rongo ti ba secrétaire wa j'aime pas cette tête si proposé wa adjoint la ngina ma wa double wa ili si rongo écouter skun ko voter ça part hadis na monsieur Hugo comme soutenir des mera tant que mera casse disponible on receve si sona afudo linji basi yani fanya bri mana peut-être arka basimba paro haraya rendez-vous na mera adjoint wami de premier na shila na subutu na défier situation yo donc il fanya bri hamoi préfère la mérite fanya oka konjo anjua donc les ramera jajaniri ba ni msomi mana ka mission akubala ton receiver si waba c'est pas la peine c'est para porter angina tisija donc rango ce que tu bakika muna zangu fikira si atsana bahano donc wane sanimba aferi ofariz yeti maisha ya kama ngufari ufanyo usifanywe yeti maisha sojo usutene to parezi iji odongo nifanya marua minbutisi na sansa utisina mana ubinadamu wangu muhimu yani ubinadamu wangu na mjomba ubinadamu wangu na valeri kana pouvoir za hozo je m'en fous na pouvoir za hozo
bena mjomba ou binadamu wangu, je suis moi-même. Kunon kumandi, kunon imposia zimezuri zao mana gona yezondi. Donc yo mwa histoire mtiti nukumtoa, mwa paragrafu mtiti nukumtoa, mba duniani bano mra sikubali alajitia mwa situation za wakamba kushindo regia masharieri. Wakubali tajipara mwa situation mango ulifofu aliebo ziyenshi. Yati maisha. Ala kunoka na maendeleo, kunoka ta na avenir itoka uyonsi hama situation jamazo za shufarizi. Donc yo ma histoire nukumtoa kula mbinge na histoire yahe, be kula mbro na elewe mbazi zavira na zirsome, mbra joshua tsaho duniani bano. Mbra kena objectif zahe. Dekaturu mwamba Komori yonsi njuzuru, ngena utukufu, ngena utajiri mnyezi mga ebenzi, tukuza. Seulement karapara onroadwe na mahaba na insi. Washinda waiba ouverture, waipindisa. Be jusqu'aujourd'hui, car sonaro nekati makrimine lo tangulia insi. Yo realite magernaz resultat, renge uhuru, wananyatwa maore, wali isikuko jazato wa insi, be leongo arteshi yao. Ala y problème quand c'est chef de l'autorité à Comores, de Tawasi, on est obligé de ridiculiser parce qu'on n'a pas le choix. Raji midi, on n'a pas le choix. Ngersal profite moi katar baket dunia. Et pourtant il n'a si mar maor. Mana dini maor e kiru mar no kapskir. Hama environnement il y a de yo. Donc yo qu'est-ce ya organisation. Nam somo, na mahaba na affection. On doit se sentir ma concerné. Tant qu'on casse du sentiment concerné, hein, ou alors goulan soholi wa voter, warengo binadamu wao badilisi na goulan soholi, rakubali système, zinozaja za nchomba zalinge choisisi wanroha ya wajiliwa. Donc wa sara kapsta mbaso. Baba zali kweli na kubali mbaye de chefu, kubali ringia mwe système ya heno, mana karno ujwari mkontre, mruramlisha tiano no mhawa komiti jukumu na tano adaona yezi ya wengo afata walite tawafu kaparo hona tanongo, kapsi solution. Donc il est temps, on doit faire une prise de conscience yangina, on doit faire une stratégie zangina, wangia mwe terrain, parce que quand on doit rike en dehors de mon environnement, richidane relité dans l'environnement. Il faut qu'il y ait un environnement, il faut qu'il y ait un système, il faut qu'il y ait un député par exemple. On m'a honnête, tu vois, on va dire que Malabe m'a corrompu à la dernière minute. Maintenant, les Comores, ils sont capables de changer les chaussures en plein match. Bila kala tere ta changer ma gauche bingi change. Donc wasi to bia jamaa zo watukufu leme wa uzuona de mana nekala otrongwa nkorongwa mouvement wa 17 février. Nous ko donner confiance 100%. Je ne parle pas en roi zalingo au mouvement 17 février. Baba mtsielo andri. Hein? Donc watukufu turengen wakati mengi babo tonana tena mansalam. Jironge zangina babo funda abdukwez tutukuza mwananyangu. Babo na kula tapara bahati na mona bano man na mjomba kula mringe na utukufu da wanahe deni naimia bano mba ijo jibidza kula mdo alishin kanzumbi heda wanahe to abiambiza heda wanahe wondo abinge da utukufu mabareni na mabangeleni wondo apindise nti nekatsu wene sani exemple ya Abdou malgré wa même critique Abdou funda Abdou wa même critique bena muamini manekab dori mtangulisa wami jibiwa mana wami wona makamem wairi ba maswa mamrusu buto hima urongwa mbele de wahangu malgré que l'homme nas défauts zahe zona kubali kabasi mno mnyezi mga muomba propre juste ne kati de mtrume be ngobo bahano kula mno nazi point faible zahe na zi point fort zahe donc l'homme nazungwe zi point fort zahe wando azimeta en avant ulishi to abiambi zaho da hon to abiaza peo zaho zilishe da wanaho zofikirle nafsi yaho ulawe mwenzema ngerjare kebeshi ndrongo ya intérêt général sinon ya ho mana raingala question intérêt général inon go bankasi yedewa intérêt général e kana mun critique azali le kasi président da ona he ilenge président wa Comores wami na mwamengo na mwa environnement yo yani ilenge antia na mhamwa isirkiyo bene kai kama président wa club ya mtuje on va club ya mtuje mwana droit on critique azali ne kange mwi de Comores kami là on fait partie de Comores nous faisons partie des valeurs de Comores donc ne kana mnongo environnement Comores pia babo on est concerné donc jo jibidza kula mndo alishe to abia za pio za heda ona
alawe pareni na fikira na ino dunia ribira kwa sindo jos kwa jola bana mana ni kan ko jos ko jola dunia ni bana njo jozo nfanyao bera nguba na pare hikimangu na wawa jongo na hekima kabusi mno kana strategie kulamru ne point fort une clé de succès kabusi mno kapara reisi hamano cela veut dire na mshirungo bomrumwema oshida usove Comores mana tirongo mbambano mbamna na mjia mindi wami tu sino jona minimro agina bena mjoma ngo bwandu nyezi ngo aumba wema shana wami do mtiso wajoba na dio bena mjoma ngo makomorien wema waliona fikira njema na misomo mema shana wami na mzujozo be wami na mjamini leo de wami parce que rana ngala to bia maendele zi generation razona na zi comportement ziendeleo zi generation zato zino wandu hafiliha walio pre walio waisha na wabira donc ngiyo kama mra gente roje na urongwani kange mringi amini mru na msutene fulani cela veut dire ko si jamini usutene mkusima inafsi yao mwenyewe tu ushindi ngoda sutene nafsi ya mru deja lio na za fikira takasi kusizijua donc si ça rama wasi souteniana mais il faut mettre en question, il faut mettre en doute zo pierre zone aux zenshiu mrasi nebano sans réserve, il faut quand même qu'il y a quelques limites de réserve. Maintenant on kasma honnête. Donc wana nyangu kwa khair wa baraka na nguvu na unono sonana tina kamwa benze jerongwe zangina bena mjoma nti yapo tukufu wasrasela ngiron hatu rjobenza Comores vague mar l'équipe ya football ile Comores wasi karahara system ile mbi so kama Ngazidja kabso andwema Ngazidja ngo bwandwema na mzijuo beka sipara ya wandwema wajushinda wabigenzi iwanduwaidwa heyao donc chance za Comores pia gezingamiao donc effort zino gesashilo pia zike general beka stashilo nusu do afanye effort wengi wajifanye mbao watsawa profiti wanyao wa audience donc mansalam ukwa khair wa baraka ritsonana tina kamgwa benzo na nyangu jirone fikira zangina mansalam.